Kızıl Barış'ta Cengiz Kanal hataltıları Kızıl Barış'ta. Dünya 12. April 2026 yılı biz Otken Ulas Kızılkaya şehrinin Borduk seyir bağına gelip Sözce'de Akma Sport Travman uyuşturup zatkan 71 kavramdalar. Aytma Atık, Arsen, boyunca Mama Sarkov, Aynur, ringge çakırlar. Tünler bulut Aman keyinge dayanıp dursun o. Atıkov, Umutbek, Totosunov, Muhammed, Kısa, Layık Bas Komitesi Osmanlı Saman Terkin Untayın. Kızılkaya şehri Akma Sport Travman uyuşturup zatkan boks boyunca tünler boyunca Kickbox boyunca открыт Klaus. Aytma Atık, Arsen, Hazır son 10 dönemin açılışı olur eken şu жерде sizlerge Muhammed Sarkov, Aynur. Layık Bas Komitesi Aman keyinge dayanıp dursun. Atıkov, Umutbek, Murat'ın Murat'ı acıdı kanal otası var. Hazır sana 10 dönemin açılışı olur. Sen olsa vay. Layık Bas'ın kolda fotoğrafınızda. Hurmatly Murat Qobar 24 kanal hatalçıları sanal ünitlerden başka kanal açılışı oldu. Sevgili hurmatli Jalpur sporcular, O'zbekiston, Qirg'izistondan kelgan Jalpur sporcular, bugun turnir menimcha eng mutlulukli videolar kanalning turniga absolut ochilgani uchun bu tarafdan chaqiramiz. Albatta. Demak, Akmat Sport'un prezidenti Kalmat va Zaifafon, Akmat Sport'un treneri Asılbek Anvarov, yana Asılbek Anvarovning eng alvasti treneri Sulaymonov Shotabagay. Sayın Kalaylı, sizler gerekleriniz. Baktanay, Umarken Sportluğu, sizler gerekleriniz. Bikmurat Maratanay, Bikmurat Maratanay, gerekleriniz arasında. Sayın Kalaylı daha gerekleriniz. Aydınlık Spor Kurulu'na başladığına göre Sayın Atanay'la konuşmalarına giderse evet, Anadolu Jalpı Kuruluçları, Jalpı Sporcular, Akmaklı Sporcular tamamen göreceğinden Kickbox boyunca Türkiye'deki Jalpı'nızda hoş geldiniz değiliz. Cana en alçı sözler bekle. Asıllarının en alçı treneri Sulaymanov Şafak Canabay. Size böyle. Evet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari ini malam zonlara birlikte ibu semuanya terdiri kerja terus. Allah'ın en sevdiği bana bu şarttan hayırlı olsun kirayı şu işlerde müşterilerle aratmadığınız ve Tujuan kullanılmayan tekrar kullanılıyoruz. Bana ayrıca yapım. Bana şimdi şirayı şimdi kullanılan
bekerchilik olmayman va sizlar yaxshiroq bolalarga yaxshiroq qarash kerak yoki ko'pchilikga yaqin background bo'lgan holatlar bo'lyapti. Bizlar bolalarimizni kelajagi sog'lig'i kerak. Bu yil modda bo'lsa ishi emas, bizda chiroyli. Yana bir narsa aytmoqchi bo'lmoqchimanki, sportmenda yig'il bo'ladi. Bu sportmen qanday yig'iladi deganda, bir yilsini yig'iladi, singanda yoki yutkizganda yig'iladi. Lekin eng achinarli yeri sudyalar zasul bo'lganda balki masalan salomatlikki yordam bersa yordam berish uchun bir-birlariga do'st. Sizlarga rahmat. Alloh hammalarga rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Demek, emik söz tüzegi K1 formatında kickboks boyunca turnirlerden Жогорку даражадагы албетте калысы спортивный клуб Айдаркен Сайтагай. Келиңиз. Ахмат спорт клубу тарабынан уюштурулуп жаткан эл аралык турнирге келген бардык спортсмендер, коноктор дагы бир жолу баарыңыздар куш келипсиздер. Şu birinciden mына комушу Өзбекстандан спортсмендер келиптир, куш келипсиздер. Дайыма Жавахир агай, сиз менен ушу кызматташып келатабыз. Şu Kırgızstan ağaylar cemaati sizler menен dayım şu kızmattашууга даярбыз. Дүйнөгө желбиретип жаткан спортсмендерден чыгышкан мен чын жүрөктөн өзүм атыма тренерлер жамаатынын атынан тилектешмин. Ошондой эле ушул агайлар жамаатына да баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, иштериңиздерге ийгиликтер. Şu залдарыңыздардан дайым şu дүйнөнүн чемпиондорун чыгара бериңиздер. Мына агайлар жамааты бар экен. Şunca mına ballarda şu östürüp kelatan sizlerge tazim, mırasılıktan. Jana rahmatımda aytaman. Dağı bir jolu şerde şunday turnirde ötkörüp atkan Ahmat Sport Klubuna Zarife Ejeke sizge agay Asılbey agay sizge mırasılıklar. Sizler suyuңuzdardy gördük, mırasılık. Rahmat, barında bugünkü jеңишке жеткендер ийгиликтер, жеңилгендерге сабыр tileybiz. Eng başkısı bugünkü turnir şu travmasız ötsün. İyilik barınızlarga. Rahmat. Көптөгөн профессионалдык деңгээлдеги мушкерлердин жылдызын ачып аткан инсандардын бири албетте менеджер Марат агага бир катуураак эле кол чаап бериңиздер. Келиңиз. Assalamu alaikum. Dostlar, kelген меймандар, өзбекстандык достор, куш келипсиңер. Албетте ушундай турнирлерден звездалар чыгат да. Bunday turnirler жок болсо кандай чыгат эле. Асыл ака сизге рахмат, Шавкат ака, ушундай жакшы турнир кылып берипсиздер. Буйрусам. Бул деген бүгүн уткандарда, утулгандардагы бул опыт деп принимать эткиле көп өзүңөргө албагыла. Бул бардык опыт. Буйруса ушундай утуп уткузуп акыры чемпион болосуңар. Профессионалга ham чыгасыңар. Сайт ака айткандай Азиянын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болосуңар. Ошон үчүн кандай болсо дагы ушу чемпион болуп кетпесең дагы сен уже туру жолдосуң. Ден соолугуң үчүн аракет кылып атасың. Ошон үчүн знаете, что уважать этели, без травмы өтсүн. Рахмат. Ахмат спорт клубунун башкы тренери Анваров Асылбек агага катуураак эле кол чаап бериңиздер. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Kelganlaringga rahmat. Kelganlaringga rahmat. Ахмат спорт клубунун президенти Халматова Зарифа Эжеке. Келиңиз. Assalomu alaykum. Mana bugungi shunday kechega, turnirga kelgan aziz mehmonlar, qo'noqlar, qo'shni respublikadan kelgan qo'noqlar, sizlarga abdan cho'ng tereng rozichilik bildiraman. Iki ülkenin dostluğu hech qachon buzilmasin. Daim intimakda bo'laylik. Hech qachon
Қалған ағайлардағы сілерге терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Дайым ошондой балдарды эң жакшы жактарга буруп, жакшы күчтөрүнү жакшы жактарга көрсөтүп, ийгиликтүү машыктыруучу болуп, эң алдыңкы ағайлардан болуп жүрүшүңөрдү каалап кетемин. Силерге чоң рахмат айтам. Бүгүнкү келген меймандарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бүгүнкү ушундай турнирди ачык деп жарыялайм. Рахмат айтайын, ағайлар. Талықпаған эмгек менен шундай балдарды чыгаруудасыздар. Бул да чоң салым. Балдарды ар кандай кылмыштуулуктан тартып, коноктор, шундай спортту колдоп турсаңыздар, бизде дагы мына ата-энебиз, балдарыбыз шундай колдоп турса, балдарыбыз спортсмен болот, чемпион чыгат Кудай буюрса. Мына бүгүнкү турнирди өткөзүп аткан Асылбек агай, Зарбеже, сиздерге чоң рахмат, шундай турнир өткөзүп атасыздар. Алла разы болсун. Жакшы, Кудай буюрса, не дейбиз? Бизде чоң агайлар бар, международный тренер агайлар бар. Бул жерде турат, Кедейбай Кожош агайды чакырса келбей калды. Ошо мына агайлар сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу. Шунчалык келип, жакшы кызмат. Агайларга бир кол чабабыз эми. Не дейбиз эми? Мындайда адам баласы адашат. Кемчилик көрбөй, мындай катачы болбойт да. Себеби агайлар адашса, кийинкисине утуласыңар. Агайлар силерге чоң рахмат, ушу күчтүүсү жеңсин, ийгилик барыңарга. Геми жаңырсын. Өзбекстан жергесінен албетте GFC лигасынан сіздерге белек бар екен. Жавакир Мирзажановқа бір қатура қол чағып беріңіздер, келіңіз аға. Жавакир Мирзажанов Фарғона. Қызылкия шағы, градусшылық қат. Ақмас спорт клубы тарағынан демилгесімен спорттың кикбокс түрі бойынша Баткен обласының біріншілігінің жаштарынан спортлы тарту демилгесімен қоршылық салымы үшін Лига GFC Жавакир Мирзажановқа. Комитетінің басшысы Ташшемиров Азизбекға сыйланады. Әлбетте, Қызылкия
шабуздың мынау ушул парктын жириктери бар. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Рахимов Бахадыржан агайыбыз. Барбы, келиңиз ага. Жан, ага келиңиз. Кайдасыз? Ошондой эле ыраазычылык ат менен албетте эле сыйланат Сулайманов Шавкатжан агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Юлдашев Каримжан агай. Юлдашев өзүнүн кошкон салымы үчүн ыраазычылык ат менен сыйланат албетте эле Акмат спорт клубу тарабынан Байталиев Зарифжан. Ат менен сыйланат Акмат спорт клубу тарабынан Юсупов Мустафа агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Абилов Бактагай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Аярматов Гапарагай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Закиев Алтынбек агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат спортивный клуб Улуу Кыргыз Кедейбаев Кожожаш агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Албакир уулу Бакт агай. Мастер спорт бокс. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Исаминов Мурат агай. Ынтымак спорт клубу. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Дешебаев Бекболот агай. Ынтымак спорт клубу. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат спортивный клуб Файтер Гейджи Ташболотов Асылбек агай Аррабат. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Максытжан уулу Исламидин. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Мирсаидов Мирзахит агай. Сыйланат Маматкадыр уулу Жумабек агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Баязов Абдулла агай. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат спортивный клуб Мырзанайымов Искендер уулу Аббас агай. Кол жагып турабыз, филиал земинде жигиттер, токтотпой. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Туралиев Кенжебек агай, спортивный клуб Бөрү. Ошондой эле ыраазычылык ат менен сыйланат Бекмуратов Марат агай.
Rasululluk atmayın söyleyen Mamad Karimov Saidjan ağay Aydarken. Oşonuyla Rasululluk atmayın söyleyen Huday Kulov Temurlan ağay. Huday Kulov Temurlan ağay. Var mı? Жақын insanlar gelip alıp koyunuzlar, özü жоқ болса. Жаңа Араван Эйчибек ағай. Ошондой эле Асылбек Сарымсаков Элиор ағай. Ağaylar, estelik için bir sürü köşk olan isteyenizdir. Бүгінгі ушул жакынагай спорттук иш-чаранын спорттук байрамыңыздар менен куттуктап коюга ушул жамааттын атынан уруксат бериңиздер. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик болсун, спорттук жетишкендиктер болсун, спорт тынчтыктын тилеги, спорт ден соолуктун тилеги болсун. Рахмат, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз, рахмат. Аксакалдар, жана тренерлер, столдук олтуруңуздар, чай ичиңиздер. Андан кийин болсо спортчулар, аксакалдар жана тренерлерден кийин сиздер олтурсаңыздар болот. Жана бүгүнкү бойду кийин көрөм, эми менен видео чыкпай калтырсаңыздар, Ноопат 24 YouTube каналы бар, ушул жактан көрсөңүздөр болот. Ушул Айбек Имамды өзү тапып берет. Hürmetli Nukat Haber Cumhuriyet Kanal arkadaşları, sizin alışsanızlar, like başkan tezgahınızda daha koşuyoruz. Hiç olmazsa aman bolunuzlar. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü iş, Kızılkaş Karı'nın Borborduk seyir bağında olacak. O yerde karışsanızlar, poyizler turar, maşlar turar, aylanır. Yok. Buğa şükür, bugün Kızılkaş Karı'nın Borborduk Esalı bağında çoğun bayram olacak. Karınızlarga özümün atından, Cenab-ı Nukat Haber Cumhuriyet Kanalının atından teşekkür amaçlılık alayım. Koy maharekeler olsa, sport olsa, çakra öğretler, bor tartı veririz. Karınızlarga Nukat Haber Cumhuriyet Kanalı sizlere kısmet tutarlar. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.